هرچەندە نزیکەی چارەگە سەدەیەک لە تەمەنی تەبعید کرا، ناڕەحەت کرا، چەند جار ژار خواردوو کرا، بەڵام چۆکی پێدانەدا چونکە بڕوابوونی باوەڕبوونی بە مەبدەئی خۆی کە لە شەریعەتی ئیسلامیدا بەرجەستەیە بە هەموو ڕەگ و ڕیشە و دەمارەکانیدا چوو بۆ خوار. Bediüzzaman prensip sahibiydi ve ilk bir alimdi. İşkenceler, tabiitler yurdundan uzaklaştırmadan dolayı çok acı çekmiş. Ona rağmen istikrarını ve istikametini devam ettirmiş ve tavırlarını korumuş. صفەتی دیکەی بەدیع الزەمان بریتی بوو لە نەرمونیانی، بریتی بوو لە ڕەحم و بەزەیی، کە من لێرەدا دەڵێم لەلایەکەوە پتەوی سەڵابەت، لەلایەکەوە نەرمونیانی، ئەوە دەزووی ئاوریشممان دێنێتە بەرچاو کە ئاوریشم چەند نەرمە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا هێندە پتەوە، موسڵمانیش دەبێ وابێت نەرم بێ لە تەعامولدا، بەڵام تند و پتەو بێ لە مەبدەئی بوونیدا و لە دەستگرتنی بە شەریعەتی خوا. Ustad Bediüzzaman'ın vasıflarından biri de çok merhametli ve şefkatliydi. Ustad yerine gelince salabetli bir insandı. Tavırları sertti. Ama genelde yerine gelince yumuşak ve hoşgörü, toleranslı ve merhametli ve şefkatliydi. صفەتێکی دیکەی کۆتایی بەلای منەوە ئەوە بوو کە ئوستاد بەدیع الزەمان زۆر سەربەرز بوو بە ئیسلام، عیزەتی خۆی لە ئیسلامدا دەبینی، واتە بە منجەمنج و لە ژێر لێوە و باسی ئیسلامی نەدەکرد، بەڵکو بە دەنگی بەرز و هیچ شتێکی پێوەکو ئیسلام نەبوو، ئیسلامی پێ لە هەموو شتێک چاکتر بوو، بەڵام هەر ئەو ئیسلامە ژوای لێکرد بوو کە بەڕووی کلتوری خەڵکی دیکەوە، بەڕووی تەجروبە و شارەزای خەڵکی دیکەوە بەتایبەت خەڵکی ئەوروپا کراوە بێ و هەرچی شتی باشی خەڵکی دیکەیە وەری بگرێ و لە خزمەتی دینەکەیدا بەکاری beni. Ustad Bediüzzaman açıkça İslam'a gurur duyuyordu. Yani utançla İslam hakkında bahsetmiyordu. Çok gururlu bir şekilde İslam'ı sunuyordu. Ve Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ sözleri dinleyen ve en güzelini izleyen kullarıma müjde ver. Bu kullardan biriydi. بێمە سەر تەوەری دووەم قسەکانم لە شوێن کەوتنمان بۆ بەدیع الزەمان بۆ ئوستاد بەدیع الزەمان دەبێ وریای چوار خاڵبین. İkinci minvar hakkında size bir şey sunmak istiyorum. O da Ustad Bediüzzaman hakkında bazı şeyleri dikkat etmemiz lazım. یەکەم تەنیا قورئان و سنت بە کەڵکی هەموو کات و شوێنێک دێت، غەیری قورئان و سنت دەتوانین بیش و بهێنین بە دەرمانێکەوە کە ئامادە دەکرێت بۆ چارەسەری چەند دەردێک، بەڵام قورئان و سنت بریتێ لە دەرمانخانە. Sadece Kur'an ve sünnet her zamana ve her mekana yarar. Ve başka alimlerin fikri ve eseri bir derman gibi, bir ilaç gibi, bir derde devadır. Ama Kur'an ve sünnet gerçek eczanedir. Gerçek eczane Kur'an ve sünnettir. کەواتە دەبێ لە ڕێزگرتنمان لە زانایانمان لە پێشەوایانمان کە ئێمە ئێستا باسی ئوستاد بەدیع الزەمان دەکەین وریابین لە ئاساکردنەوەی کوێرانەمان بۆیان نەبێ و هەوڵ دەین خۆمان لەواندا دووبارە بکەین و بەڵکو هەوڵ دەین ئێمە کوڕی زەمانی خۆمان بین لە ڕۆژگاری خۆماندا بژێین بۆی لە ڕۆژگاری خۆمان بەجێ نەمێنین. Ve bunu çok dikkat etmemiz lazım ki kör körana taklit ve imitasyona dikkat etmemiz lazım. Çünkü biz zamanımızın çocuğu olmalıyız. Alimler bazı zamanlarda yaşamışlar
onlar kendi zamanlarına göre fikir vermişler. Ustad Bediü'zzaman iş havli ne dakana Ebu Hamid Gazali be, ne Abdülkadir Geylani be, ne Seyyid Ahmed Serhendi be, meşhur be İmam-ı Rabbani be. Balku havli daka Bediü'zzaman be. Boçi çünkü her kamla Gazali u Geylani u İmam-ı Rabbani bo serdemi khoyan çareseri نخوشیکانی کۆمەلگاکانی خوان لە قورئان و سونەت دەردێنا بەدیعوزەمانیش نەخۆشیەکانی سەردەمی ئەوجاب لەهی ئەوان بۆیە دەبوو دەرمانی دیکە لەو دەرمەخانەیە دەربێنێت. Ustad Bediüzzaman Hamid Gazali ve Abdülkadir Geylani ve Ahmed Serhendi gibi fikirleri sunmadı. Onlar kendi zamanlarına göre fikirleri sundular. Ustad Bediüzzaman kendi zamanındaki dertlerine deva ve ilaç sunmak için çabaları sarf etti ve ona göre fikirleri insaniyete sundu. لشوێنێک زۆر جوان دەڵێ ئەگەر ئەبوو حامید غەزالی لە سەردەمی مندا بوایە ڕەسائیلی نوری دەنووسی منی لە سەردەمی ئەو دابام ئیحیا علومدینم دەنووسی. Bir yerde Risale-i Nur'da çok güzel bir sözü var. Diyor eğer Hamid Gazali benim zamanımda yaşasaydı Risale-i Nur yazıyordu. Ben de onun zamanında yaşasaydım İhya-u Ulumuddin yazıyordum. کەواتە ئێمەش لە ڕۆژگاری خۆماندا دەبێت جارێکی کە تەماشای قورئان و سونەت بکەینەوە ئیستیفادە بکەین لە بەرهەمی پێشەوە و زایانیانمان بەڵام لاسایان نەکەینەوە هی ئەوان بە کەڵکی خۆیان هاتووە خۆشمان دەبێت جارێک کە بە عەقڵێکی ئازاد تەماشای قورئان و سونەت بکەینەوە. Onun için biz hür ve özgür bir fikirle Kur'an ve sünnete bakmamız lazım. Faydalamak başka ve ama alimlerin taklidi kör körene etmekten vazgeçmeliyiz. ئاگاداری دوم ئەوەیە کە ئێمە تەفاعولی ئیجابی لەگەڵ ڕۆژگاری خۆماندا بکەین نە لە کۆمەلگای خۆماندا بتوێینەوە نەگۆشەگیریش بین و بیانوو بەوە نەگرین کە مامۆستا سەعیدی نۆڕسی ڕەحمەتی خوای لێبێ گۆشەگیر بۆ چونکە ئەو گۆشەگیرەکەی ئیجباری بوو. ئێمە دەبێت تەفاعول بکەین لەگەڵ کۆمەلگای خۆمان لە خێر و شەریدا بەشدار بین لە شەڕی تەریک بین لە خێری شەریک بین بۆ ئەوەی بیگۆڕین بەڵام هەوڵ دەین تێیدا نەتوێن و نەبێنە جوزئێک لە واقعێکی خراپ. Biz toplumla birbirimizi etkilenmemiz lazım. Birbirimizle etkilenmek olumlu bir şekilde faydalı bir şeydir. Ama Ustad Bediüzzaman'ın durumu başkaydı. Onun yaşadığı zaman başka bir durumdu ve her zaman biz inziva ve realitelerden uzak durmalıyız. İnziva ve realiteden uzak durma konusunda biz kendilerimizi korumalıyız. Çünkü Ustad Bediüzzaman'ın zamanı başka bir zamandır. Onun özellikleri başka bir özellikleri taşıyordu. Onun için biz zamanımıza göre tavır göstermeliyiz.